kebienya kwanhyia na dania mafangu no ebugu mpa sha na wa man hoda stay back and stay safe Emomo no aya fredum jejumayefo ana posifo no momehwe nso ano wutumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboy National Petroleum Authority ene de bro Move. Abedimpo. Yeah. Fisheries Commission. CANOE Council. Aiko. Kwame Kofi Kinata. Nyame no boni wiase. No bwepu besi na numu nyame ina. Obosu kweruru eben ekan safolo wanjina umo. No bobo nso kese nara senior man falfu benye sika oyepi ya bori na ma oyensi eto na chinam epiala sonne sikenyi bi no nyi pese munkuminya obiala le hwehwe ma na kubinya ti wale yepi ma wo pebiala intiene puya mo sayeli eni that chinchili ma wansu walibe wabeyeden intiene puya mosa yeli bisonde that chinchili ma wansu walibe wabeyeden light ayado ko budi yenye dynamite ni yenye kabide no so yenye ne tinki ni yenye sikaya blente ni yenye Kalari no yenje, wama yenje. Another Tuesday fishing yenje. So close season member. Yamma na manumber na want na $1 from my yanalo. Mote Mamrike, Western, Central, Greater Accra, Volta, East Coast, Kokulo Bite. Ye can ma fall for one free ye. Aba sisi rumum tabunu mumi bi pa didi preko denke yemfe ye didi da na sisi rumum tabunu mumi bi pa na didi preko denke yemfe ye didi da na fate fone se mara wo hu bi achal pa nazima se fele buzo na she pa le Vota taube, olela ejiji pa Niga me ukake, ubi wana ekweche pa Wapo Mama ganshona Jaiso aluwa winshomi Te afite luwa ibola Ke ufoya no le ake bola no balu Ganshona Jaiso aluwa winshomi Te afite luwa ibola Ke ufoya no le ake bola no balu Ibalu Nangana ibalu Nangana ibalu Tata iti Galaba Tata iti Sije ina brabo galisuawa Sije ina brabo galisuawa Sije Mama namkakama no kwande winyi Na wana nubi na baye shaka Semin Light ayado ko budi ni yenye Dynamite ni yenye Kabide no so yenye ne tinki ni yenye Sikaya blente ni yenye Kalari no yenye wama yenye Another Tuesday fishing ni yenye So close season number Yamma na manumber na $1 from my yanalo Napa Geta Tunafo Inshofo Sefcon Mofad FCWC SFNP NAFTA
ayiko. My name is Nafolekwe, Minister for Fisheries and Aquaculture Development. Over 3 million people's livelihoods depend on the fisheries sector. We cannot look on for the fish stocks to be depleted. We cannot sit and watch the collapse of the industry. We care about the future of the fishing industry in Ghana. Yanmo bibia akwaba Coastal TV morning Miss Jumediana Uguswa Ushe. Your channel no digital 514. Isanso Facebook and YouTube. But more than say on saka link na obeche na afufronso enyebi. Ena benada bonise ena Tuesday na ekoye benada sana na ye janum ene ye nanum afarefo enenya. Sanse ena ye timi nye omo pa ena omo bonkomo. Sanse na omo nkopo omo nye ejuma ene. Nti ena ye holiday mom. Nti enye omo na ye no omo abonkomo. Sanso ena akoye benade ye no ewo fiase. Nti bomodin se oni ye betena na enkomobo aye ba bebo no emfa ho na emom wankasa nso ubenya wo chefa ewom sana ye no nene ye hwe afare adwuma no mise me nkopo da nti omo na mba be kire me so omo kwaepo no so a ye janom afarefo ni omo ye ewo ho fiti se obefiri ni fie na ose okwa adwuma obekọ na wa befie no saa ofifie na okoye ni okoye bibi okone nam ye ni ekoso ni eba ye nyina enne me ba besua ade nti bo modern se won so ne bi besua ade anope enye omon kwa ne no mo ebo nkomo no ye ne ye maamenum a omon so eye nam ho adwuma a so omon so ncheche omo adwuma no ni ekom details no e wo se ye ntimi ye nsua no anope nti ena no se wo channel no fi Coastal TV a minim ba bia abekọ akọhwe but minim se wa hwe ade nti bo mode ana ene ye entina ha yenya yankasa ye papa e ofiase owura KOBINA wanga oye ofarini ono Bakaano no odi ni dwuma Bakaano e no odi ni dwuma sanso ena yewo ye mame EKUA NTIFAABA ono so ye nam ho adwuma obi kasa waje certificate e wo se adwuma nim oyade ankasa Emisaekyir abrofo mpoano ho na odi ni dwuma mpanyimfo ya mama kwaba Coastal TV na say do Tuesday na say munya time ma yesa na ne ani age nti ya kan sanso ne ya kan say every Tuesday bia no ye behwe muni ya omomra na mu ne ye me bonkomo san say afare adwuma na ye adwuma bi a say ba ogwa say ene mfimfini mantema nkofo bebre na ye nkofo bebre na nti ye so say nchima na eba no ebe church o musa ni manema bi obi ete ne office by now or share wo Facebook or share wo YouTube eba ne sa na ebe bo ebi kwa na ye adwuma e wo so koye but akobo tai na enye ho nso na wo so ko nti ye nya mo sa na ye ni age ebiem ye san so e ma mo akwa aba yo Major wanga mame sa asem fi so ye sha ase no medical bi sa wa asem bi se adentina e man nkopo but ye mfa no nchoke na ye sha ase sei afare adwuma no wo sha ase sa wo ye mfie sei ni sha ase ba mfi ba ye aduanan 40 years wow ani acho wo sha ase na wo mfie ba sei ya papa no wo yen tompa no okay tungule adwuma na wo ye and the first so na ye gyanem wasem wo kan da fanyi na baka nan kopum tamuso bi am papa no first born okay class 3 okay na mo ko school woman nti mo shamata da mo ko school pe na papa etu mo ko no da be ish nti mo ko school na chere se no so ye fa adwuma ya mane bitu onye adwuma on hwere ma and papa ye ma no mo hwere so da mo so mi je school na me da na nkopo ntam ka sina mi je school bana na mwa madama mzee ngame mambo mna na moni ya mpani juma na me ya madama nzo so first born ye ejuma ni ana mama yibi o de ama na ne bi adenzi a dem tam ne edu dem na yo pan won be no apon ne won le school kon oye kenya ntum gugu ejuma kuru ne ze won so ni wa na be hwe ejuma no nyiwa ebi wo ye obi hwan no mbebe imbe wa na to do be 4
ah okay ono nani je adwuma no na so school no so do baby also onko bi nti no so abafam wa the adwuma okay nti wo no wo mfa ne say first born no and then by force but obi a nani je ho no nya na butum aye oh okay wo police adenti na wo fa sa kwan no so am papa na mo fado adenti wo fa kwan na wo ma o first born enye faridwuma na mum no obi a nani je ho wo police no adenti na etesa na faridwuma no do baby na ni yen omoti odu baby ni yen omoti na pujuma so wa bi de jwana ntia do mbada yen nuanum nkrajfo juma o abejuma o maka bosumu so abeje wa kutia yes no season we butum be bosum be ko bi ba san na nam bai oba na ma na yazin ne kukufi nzi de membe nam papa yimu fo mu hwe am kopo na adu be mem so no so wonya ba kan fa kula am chile ba chile am wo chima mo be ya wachi to don wo so won for school na me se mo chi won pa na no wo so wonya bi ba wa ida o da bobo nzo mamba kan na won wo chire mama apuduma no wa ida wan yebi na mo wo bo wo nyimye na mo yen wo adwuma da wo ye full time no full time maybe a part time no da onyi bi akwa utumbo so mu na mo yen adwuma wo ye okay unuanum a edi wachi no so e omo nso so adwuma be no mo ye unuanum nso onyina apuduma na wo ye oh okay nti anya first born nko na wo papa ma wo ye apuduma unuanum nyina unuanum no wo ye mesi afuma nkotin beyin wo oh okay nti die nti na wo papa ka se ko ye nso o se fein na bakan okokuma na tabu no bakan se okay ma nkotin beyin na ina medam unuanum mesi afuna ya so anam ho na na ho so wo ho bia ho nam nti we na ebe mama ba sa me question na mi bisa wono so no adenti na mo ma ema no enso enkopo ni amo so nkwache nam since mo mema no kwa mo be kwa akwache nam na mo dia obasa ema ne nje na mo nye ho adwuma adenti na mo ma ema no nko mba no woko bia won yi adenti a deja eko kitchen ba yakofo no ba abese na okufi ana odo hwe osisi na man na okoto no ba na nyamfo so na yinya ayukugu punu ma yaba na na yaba yaba mo na so do be se ni tinefi ana why ba ten o tinefi bi a yekopa be butum efifie bi ba ya 6 ya mba bi ade bachin ana passes ni aba bi o mofum wo do ko school na mo nyini ni akoi na mofum anka kama no wo ko school na bo hwe mo boko na ifi ade bi wo na be nzo da na o tinefi ni me fun yeko na se o baba bi ka se opese o nkopo a obema na ko oh yi o ma ne nko eno na minti ase na ebi a onju baby a wo se wo ware a wo ma e wo se wo show mo but young girl opese osua de wi a ye chinam ade nza mo nche oh na ye chiro yi me pese me hu ni nti amo nche wo mi nya interest ya na nanum na wa ba se no ko na bi mutum obu ye no baby do mbesiafo ya za sabua ehimbi wonyo de ahyɛse na mesiafo no ya na nam tse yakfa Afrika sana ka che na ahyɛse na mesiafo ko na onam nam ne bi nti wo pede da ko ko wo ba wo fa nam ne pi ndo ma bi wu ya wo ko wa yere wamba this is besien yo I be the one we bi nti mo ko ma chene pako o chichen kitten ni na nti yana nan bi so no so de bass me bi so aben se me yan ya no me sha fun wan ka me ko so mo na yin no wonyum oka fa de no fu aba nti man mo ayen ne obi no wo ko bi ti sha yo obi no wo ko bi okay e obi wa bofon pa no wo fa ne efua otumi me info kita jampa okokoto mboa okay onyo ko pum koto wo chai wo twi wo ba onyima abol onyima abol mposi ne beyin okay no onyima abo so se beyin bi wo so onyima abo nse o abofo pa ne sisi ha beyin ne djuma bebi a bebi abo ball abo ade bi bebi onyima so wo ba o de dem nkoko o mba nti otimi hwa nkola no etimi kopo so o de dem nkoko okay no nyina na wo hia ebi no wa fe de menyuma zena but say na yewom no say na wo kan history na e kire say first nya nananom bi no na o mani bra de kaka nti obekọ na akakọ yensem bebre ba emra yewom no emra sesa nti yebetimi aka say emma nso enye bi ana ejuma no waye no ntumi
ayedin ana adwona ezum okay adwona ezum adwona sesa watse kwa se no ente se first no epo edwuma se na esitie no ensesa ben sa na ohu o compare to first no epo edwuma na moya first epo edwuma na yeyen esu se epo edwuma so ide school usium je na nanum no dem meka o se ontie mum nkopum onyem ko kira ma edwuma awa ebe se eboa eboa tetewa ye be se eboa no wa se ye de foforo behiem ni na o kire o kira nwaba ye wo time bi wo a dem time ni de ekopum de men ben de me busume o mi alukoi ni de fan bi ankopum wo ye wo boye bi ye ne ya me dem time so na fofo ye kire kom komwo juto ben komwo no ma ya ma me no be twi na butum akọ twi mu nya da do twin na butum akọ akutu ano no wotu ni zini bi so kwaje fanko nyo ndole nso to ne due ma ka ejuma no se kwaje fo ntumi yele ntumi wona wonye kwaje na wakọ obo de kakaba nemre so anwo chibo ama ya ma me no wotunton tunton won wotam che won de fofu mo shafu wototam nembe na anwo chibo wala be be nye binji o be bi mpa na no ya zina ma ya kata tso ha ben bi won wo fan kutuba taw afan wa hospital side na wo poto wo dungo gum gari wa kana shishu awo bi wala bo anamen da dum wala mo ma ka katuma ebezi me won so wo bi no we what me gusi yem no wuji chimagom tama to no be 10 series o ma 5 series o di ezma me ya papa no ni ni anum na adina wo de se bo to ma nam nya jina hu wo kum bibia hon kama zande bibia hon namna wa jina ma mensu wa to mo wonyin su pani bi wa na wa daidan wa da ba okay tutun namna wa ba me jina da azun pan hu de namna ona nam we bi no wa awia da chi won wa fa ya mana we pia je wo so ana hu de wa pa nam wa zala ba nan de juma na se antisa first no the first first so free bi offer apofin bi ara awejumati okay won pa no na describe into nyime dwuma no mo yeden otoko this and the two teams here wa bi ajini ya ekiti wonsem okay politics what are politics anu ama ida anwo kira kan yep ntum fo fi sise yin se won pa no apofin yin se fen akotopoto da ko ma wala se mi ma no ntun poto mo just assemblyman aton premise aton poto premise no party na power power uni party card ayen ton bi ma control what na mo yan for na mo o da nchapfo him on ya bufo bon wo control mo party members no wo control poto da ma na why no pay fun so why bi na ron kopoda on ho na mada on nyima wo se oni mo hwe no party wi na wa shi no pay ko yan fishes no wodo abenyimzi no nyimwo tisi okon office no de ka ta church ni shi gupo no do ni nyima pono mo yere ni ekoso onyim akaka ma na mo abakan ma bene mo yere mo nyima ntinye ye bako akaka ne ka wanka se hu wanka se hu am light was start light when do be fida be do one year pono mi je pum ko nkopu bi wa musician chemo wada tetema no nya ja light juma na wada ida wada ban wada tin shin wazin nam ya hwe ni fi we kopum na me yejuma sekandi wona mo mo ban ha wa na me yejuma ho nze wo yeyi na me chebi wo sekandi wo fi ti wo etopoto gu ha manum di fi sekandi ya ba ba da chimfukum ba panam na wa yesene yadoko nam nsu no adeba nsu na aso nam nsu yere asandoko wan wasanda ba the first watching be nam no kwan nsu zina nam kwan nsu lead na yere ya kanadu na yo wa be yin ji bi anyi onya ma kwala wa ka fa bibi wasu game no ya menu mimi ya ma zina ma kara wa the light negu biya wada wada da wa manam na ba light ansana light no so na na abo no or the forces na light na atwe mo wide wa ba ade aba nto nyazi no no na first no light na ba na yakon na light na mana
assembly ala yɛn dɛ onyu ɔkɔ light number ɔte dɛ ma ɛde net na apa na light nka if you do baby the men be or sa mo be jindo all trend the che bra den abum to do use car ba ddt yama fa do bobo ntina no light no no light nda na mo basula no cho light na asi ana ontum kwa asi na light na asi na jene babo tina generating sim no nyana na nto woto obo na what the men ni ya bobo na since woto obo na bepel senten ene eduru no nyama na ontum ko na sibiu otiro gina wa ma wapan wakaya kwa jujuma tamna wapan sanam no so wamba light no wa wada wasana na mi light wa da wajutun yemu odum to no obuju natin yan sibi ala nyimi de o nde pun naman hun wa hande e bia na nitiri wada wala a chimfo side ntumbe ma ba panwa na mu hun odam na dina ntwa yakobe da mowle biwa abanze kwa bokwa chimfo abokwa kotendo nsuno anyi no bebe nsuno akma abokwa kotendo wo nsuno mo apan nso hana bezla ite na mampan mutun ya yeda meda mbofo abuju to won so de share de me yamano bo ase na pani wi nkan wa se obi so wu obu so aje nso ade chonsen be mbo obi o na no so zini trapem na oko na mo ba daji izi ya poison anko o be me shafu ndo ko na muso wo bakaw ndo wo na eba na wo wo eba na nda jadi chen be gbu da eba ni isumi gbu ada tai o twenje idru na ko mo ya zenzen asame na that problem we na ye face no because me share the way a papa otimi training wo emma wo sa knowledge na say mpo no emma ye po adwuma no mpo the way o musi ye no enne wani ka no office edien na touch ma e was our training nim is it that apofo no mo ho no o man training new ones no man ba ni yie ana so ehunu ni so atrabi na e cause sa problem ye na e biri suka ho ani bre first na ame bedro watching epuma yakopum na yapu man kwade nyim man kwade mo wo skendi akase na wi biwa na bi nyipu no tamana bi wo okay tamaba on do be 5 mpo no so won ko light sanam no pe wo chewa ha ofana apoku tunas no pe wo yapu na za na ye na yakopum na nyim bi no na wa afun fondo o ndana no wo pe no wo bo no so o tun ato dani be tree a butun ato ni ha o so no wo ba na obogugu wo to no ano light ni wo to na pe tu ugugu no de den wo de ko tama nda ma kwa din pa kwa 20 yeah ibi kita 10 ibi kita 15 tete jumas na do so asini mban okay ni panala ya yakopun jumas no wa do so asini mban na yakopun na mu kopun dem time man fa impa yon we so kwa impa 20 no wo boat 26 na ko so kare na nan wa China din impa 26 ne bia yem ba 22 yem payinfu okay mu for no ya for 22 payinfu ya for mo former ba 4 and 5 bo so di training ya so training mo former okay to dan mo former 4 no wo no bia na edmo aye o 2 a won wo ni ban yo won pan ne bia bo ateto yesa won 2 won ko bia boko tomatoes anyo weji go no da mo no so nko na be waye nimpo 2 ene yakop aba nimpo 20 onyim bia na atala ohye iji wata na de wo socks abo oboko yimini na wa hata no won so be yeji ban waye no dushia nti mfim pan be fi no charge be yin he bia waye nti wo dama bofo na yin ko pum ndanala nda mofo wa se ya wa me bia mo aso den fo abam na ade skanala yakudem na yachi ska wa fu ban tumba ha wace skana ya wo bafana wa da mun kama da kama wa fa o ma mina da mun skana kama na mu da ka kama ni na ibini wo aso mun fa skana insha Allah ka san da nin sim na lo da akwai kicima wa kai mo pe ka shaba
ya mfu akono nsa akaidam basa sɛ mra sɛ san bebre nti me pi wo wa se wa afa adwuma no ni nya kishia 2 teams ya me kanyara first wall of fan afalafo ya afalafo ya fnafo mo ya fnafo ya fnansa na ye nyaade okay no was why free onye free na nim tase ya fnafo ye opune insulator o se onye ready se wo be brand kasa sana e opune insulator etinam onye e wiel boy etinam e humu cho etinam nti ya fna ansana yenyanam ya daba asana meko anti-EKUA ho no mami mbisa o wakoye me news American very news American finish ana mbisa wa is the uweduma na wo yesisi ano mbesa wo ma ye typical example ti say echina Wednesday yemfa ne say echina wo bekọ adwuma wo sori ano pa e den na wudi nkan ye ukodwu mpon epona no kokra na preparation ben sa na wo ye ansa na wo ye wa adwen so say o kop na say utisi epono so a nema bi a wo ye details bi a wo betimi a share ya fa wadwuma no ho no ma ye ne yesi efo nsanka obe ende je china ende da Monday ye fumba be ye bonu be atu odi yigo anapan bi butumi ayen ye bantama butumi aye o so butumi ayen wona la aye be time be na ya mo sorry yes adwuma ano Jordan che bokopu brother Jordan adbe che men da be na yan kopu nta Jordan zan ya bokopu nti ya bantama ya banalan fort bi ala wazi ni biala odi ba shi fort o de kam fita genete fort o de ko light bi o so bi wa sho nso dem o de ko je me bia obi a bebe na ejuma oyere oye ti bia be na ejuma ye wi an pe ti wa che kwa be it ni nyina ayo abo no ana bebe hen aman oda ya di bia o de bia ya ye watchman fo bia ye use put to be 2 drums the watchman put to check it wa aka hin so obi a okuma machine ana onyo ba check o put to obi a nye be 1 drum so re bebe de bokon obo so re nye be 15 gallons ko obo so and the period say boko pum by 1 and 2 and the period the make me we are son of 12 okay the 12 bobo no chiri e bibia iden I ready ta che ye bala ye me ko akoto husband we na akoko ya menum to husband ya akoko ya menum the two no boss no chiri e bibia I ready ya kan ya we 20 ne ko bia ba sibi yela obobo na me no ye don't tumba oh ye boko mo ni pa for Fisherman na mo ko sa ya chibe ko ma na yeko nti dem time na bopa pre bibia tu na ebisim de yeko no na bia so be mo no what time e dipia okay na bi o nyechi ntani mpiantem na bi o so butumi pia na pa be 10 penanto a be nfa be 8 to 9 to 10 ndu be na mpo oh wow o abesem dudu na mno ugina the nominal be more one no man time idipia edoko na me fa ne say e bia ugina nsuo ni baabi na bia e fa ne say salmon enam no na e wo ha ana so say amane na e wo ha say wo be den hu ezozo say we sam because me sure say omo piepie mba nsuo na say but wo be den na wa hu say enam we ha say salmon na wo ha say amane na wo ha mo yeda na mo timi kire nti na adwuma no hisa wa ba nam first na light ni nyepum and wo pay mu ihu na ansa na zenet na pon okay this opie basro ba basro nti so pay oba ebe ne mo hu da ebe ni okay amoni mo hu de amona okay salmon or next time bu apoku o moye nti ne bia yum de deminemi mo be kwa mo bompa ya na mo bu nsanse mako awobia na de odi na ejuma okay ebi kwa chapel ebi osum bosum ebi akomalam nti obia ihame bia waza o na wade so wuchi wo yamenum yamene edu adi bia wona de odi na ejuma o wade so won fa nkon yamenum okay chaje oba ejuma no banan
na zo chi mfanko azu komara kire ase azu the whole day unya hwe oyi nyema benza na ya hu se nkofo depo ne ne omu mfanko de yinzi de ne ebia osori anopa ebia ne gidi chelo no wode nyema bisa ekọ ne boat ne mana bisa like nyema be na wo sha as wodi weni hu se we no we ye nkofo echiwade we ye nkofo pe imagine ya ibi onyema da ibi na awude na ya yeah nta wa ya da mami mede boko ejuma na da wo jezin be ma anyi skari ya azin mama ya first da what the chain one kasa for one pipe wo so fu bia na obibi on bobo mpengu ejuma zin okay na no so da mama na me ejuma ma odi metua ka won ana odi skanda ban usu be me jezi won mako nzo bi ya nde no awo one kasa wo zina bae ayan da kuru ya njana wo chapo na kwa bia akoto ko be sha bombe amu no mkiti ejuma zin amu na odo mutko be mo ya zin mudze sankofuni na bakam yaboko ndizamede kan ko da malami na mapia o chem bibia ya adam ba fa impa 20 na mudze impa 20 ni ya yako ma futu bi wona na nyame be yi sa anzana ya da na ko o yi was man here bia bi mpo onfa ngonko bi onfa mokonko bi onfa hwe nko okay nza bi o wa opechelen nti aka choda aji man here o de boko eno ano de boko so ade ko so ade na ngasa aji ejuma na o de nsa bakam okay to aka cho nti o pedi hu ye me hu ansa na ya da ko nti se bibi to da ma na ye ko no so cha wo da ma ji wa kada ma fa nko o ni fo ko na mo no ye da ni na o ji da ma ji ba ya menum wala san cha de boto bia wona na u bibi ye bibi boto nti ye ko ba kada awu na ji da ma ji de ba wa so ba ja tu mi da ye nti da mo no da ye enye ade no na kasa na mpataji bia la azna bajin oji na yitua no oje wu ne san yako ya sha say no ka asem bia ye me de pa o say first na it me extreme even the way ewie mu beye the way ansoma ne ade mpo beye na e be kire say that day no e bia mo nkopo ana mo nkopo me say menye for you ni nti mo ye dem we this ani manema yewu obi wa isa itum anapadam yetu amde isa watching light ne yadam nko biu okay nti mutuyi na maye mutuyi da Bakaano wo fanu buzia okay yake yuna ye nu wo fanu buzia nti ya mane zina modato okay me ya mane wo fanu buzia nti na bla ne pede mutume kijina seed fan ndo wo shop na mu de insure wa be oyensu papa ozina mbaba no matter what is when you papa I point there said that we are the same yo insu papa wo yim yo insu bia bi wa yo insu papa ozina mbona insu no green oh okay bi insu no ayo kokko bi na ayo kokko pa na ndam na obuso chi na ayo kokko na no so no ayo green a chero ndim de insu papa ya den wa ba nyo na ye dwuma na ye insu the time na ye de bi wa nam no obutu wa na nso be no for be 2 o'clock the bell 12 to 1 ye dumpa no ya twen to 2 no na ya to net if you also the time on answer China past 6 and past 6 sana wa nanso nti ye hwe bi am akoto 2 o'clock man san kan awa akoto na past 6 on san kan nti ade chamu nkomu 2 o'clock ni bi chemenye bi nti awo the 6 na akoto na pena 1 second me lead wo so pa na also be 6 ni so ko 6 okay nti hia as every day bia musu ade foforo itembia hia ade foforo tembia hia ade foforo o tembia na nam na nanso ma yedo to net okay now last question na me ko ANTIFAABA so say moko sa na say mo chinam na eya mo sheda eyi ne mo pe ana futu fly ne bebe bia mo pe ndamana maybe so because mako umina fish Bakaano ano hono and me hu na bebe mpo na me hu bi da na me and e ba so e bi ho ha the same thing e bi won so oba and na we nkwa no de bai nzi mo shada na mo yesa na ne won sabe kan ya na o de aba e bi won na wa fla e bi wo fla nzi na we ni choice this a wo de no a no e bi wo wa fla e ba no wo ankon wo anoku na wa fla no na
nta to na etene bo na nam wo ne ntum so mpa nam koten roda okay o de bia nam different baba dem o de impa nya nya tuntum koko nya bi different nam no se de ma na ati okay ntum pa nam different koten roda o de bia nam kra na tu baba eden baba fle nam o de bia nam baba eja wanga ya dase wache ni ma minwe me samba pa na mayanko anti EKUA NTIFAABA yanko ne nchen no so ncheche ne makakra mfa na dwuma hu anti EKUA ma so wotina ho nyina wo tirinko just bebre wo ha eja wanga ka wonne no agree pa first one na mi hu ye no e ma na mo kopo no mi se na wo so wuti wo ho de ntina na wo so wuti no oni me nya adwana mo ne bi de bi da okay e ba lo kopo da nyene me ni na wo ko de ble mo ne bi de nse mo so wuti e ba say ye new one ye betimi ya yes still ana won ti asesa won ti asesa mo ne bi de nse okay but say bia me example o bagel bi ti say maame na eja wanga ka na asem say otimi kɔ ne ade no o bagel no so pese o nsua de wi esi china mo ma no kan ma no ko ade ntia ma no ko na me yam pa ni juma me da ma ba sha be yi mi nti me ba ma o da ma ba o ko ni o ko na nim no e kan ben o ko school ni ame ma nko nti o da ma ba na o ko ade nza wan ko school ni ame mo yi no mo na e wanga no mo na na ame ma no afa ma ko school ane mo mo de ko school okay na ame na me ye bi mo nyo eze be de aso nyo eze wa ta me nya apia ishan ni waza na wadi chen okay nti ame mo tanana ma na afa ma ko ti na ame be sie pe na ano ye be ni pe ni so ye be sie pe ni ma ame mechi to oda ma ame na mo bi ala o tu ya mo so di mechi okay nti se me di na no mo na echi na me la ma ba so me oboche mo oda mo ba school okay nti o mani na o mo ko school ebi kwa ne wonye no ba nko wo bo so mu okay sama wo na mo kire ma wo so mu wo akọ school okay but o ka so de ye adwuma de ne wo makwan na ze woni wa na beto aso onka panyin zo be se panyin zo ko ho ana na o ka mo na nka afo na wo ko school oh at least ba ko wo ha no so e bua he at least in the future na bia anti EKUA wa ye old na wo ti fie no no so sa na ye hwehwe no sa na ye hwehwe no obi e ko school ho na be ho na beton na mama ye ye penesa na anti EKUA ye hwehwe wonso adwuma na wo ye no enam ho adwuma na wo ye se wankasa wo ya wo ko empoano ho akofa na wo ko fefi onkofa o mu fa free epofo na nkasa ho mpaano wo ye wo bia na adwuma oye okay ye wo mesafo wa ya man wo hwe ho okay won wo tan na ye hwe akoto mo ko to fi esa emisafo no ho okay ye hwe wo ye dikuko na mo na watinti mpaano na wo bia na adwuma oye na enam dwuma me sha ase wo mo acha mfie bensin mo go biji na mo wo na ma be 30 years 30 years eje wanga ye 40 na so ye 30 okay anu ma ko school ti ma me first na ye ko to abugo okay ye to na na ma ama nti yo di dem temi ya bia na oyes dem na mbe dalaka nyame bia ankopu nyame nya wa atwa eguso na wo sa we bo ti e ma ni mo ko bekap na wo ko twi na wo ze ba na ye hye to ko to abugo adam ye nyi bia akofe ni ni han so ni wa ye ezi nti ya wo mbira ya kan dem temi shit digit na ye ni na ye ko ya ko ye na me ya ato ye di bia be fie ya be ye di na ni na anu kaka ma so ye ezi nti ya na mla ya kan mbira na na wo de ye de wo ze ba na na wo flight ni ko ya ma fo de won sa na wo de ko wo ko so nyanam na edwuma ze no so ye bebi da man na edwuma ze no ayi bebi nse na mo so mo ayi okay wo de won sa ko na papa pa na ma me na me ye kwa na ade chibo na enem buo on say ade chenyi ma na ya ma no ase no akete bie o da aba wo pie ya ma bi ko be ye ba sa da ko okay wo ze na me ye ma me wo kwa ayi no njina na ya net na me ye wo phone wo do okay na ya da mo zin hihye ne ya zo ye dana na ba na ye tue kisi be e be gu nkanteni wow na ya aka de menyi wanje wa ahu na won so ye ne mbiri nti na wo ko nti wo kwan ye bi konkwanchi nya ala
na light ni ho nyama so ye bebre na nde bibia wa ye nsisensi light na ole sha so bi fitama be tema na light ni sha so boat na wo ko wodi bi ba na wodi ba sikindi na mbe ya no ye go sikindi okay ansa na edom no obetiwe light na ba do no so ye ko tonu mu na mfisikindi ba ke won se hwe nende one light na anko okay omode nyama bebe nso aka onam den ya ma no won wa do hwe enam no hwe ye bebe da first okay ya ma no hwe won wa do hwe nse enam ibial zaza odu kopuma obutum akoto nam na wa apa kasa abadazi okay nta na obapa na kase ade che okọ no we nyi bi mbo mfa no nti se nunu ya ba akọ no we nyi ba che de poto na okọ e aye na ka na sisi a oti nti light oba do first na odu kopuma no won fa bibia aka wo anu mo no obi che bibia wa aye nsesa nti se we ku light no wada aba light no oti de ko wa kane enyi na kane agbo che ma fama ye di pinya na ebekwa eku ase bi oye ne dem na light no oti na wodi ndube bi wada aka ho wodo ko diamond DDT yi dem na wada aka ho eno na e cause problem eno na cause problem so ma eno na load baby mpo ye mesa afa ekoto ye na ka edu mo se tunem no mu na ese upa wo no nse wunya aka ka dem na light na ranka sa no wodi ko pin na wa me si se epon all say si se epon no say twifu egme ya ara say enam na dem bi nsu twa na enam no so fi so badazi wo no nsu twa wa kana mre na no fi so ba dazi si odu dem tem na enam nyi so bi enam tum ba ma twifu mpo wo pa de na eba ni bi okay so na enam na all ban no wala wodi itru kana no do wodi diamond kana no do nse enam no tum ba ase na enam so an holko na wa na ne twifu nya we ma ase ne twifu mpo woto a ba ya bushum de yesi e so no ko twifu woto a nya no nta mi mo de ma adwen che ne mu hwehwe se light wo da akopuma ma enim no wewu nti se wala light wo fe ngu a oba ha wa adwen kakra na imo mi hwehwe bi na oda aba ne zibu okay de ma me bi ala fa da nyama on fa nka wo nkopi se wala light na ala kopi on fa nko na imo ya de ma shisi bi baba mpa no manya ma na okopum bi ya hwa na man se edru bi kana ma no wa na wewu na no asutwi bi wa ne dia ma nti sa light na odu kopum light na bu hwehwe on sef na mo da manya na wada abaka won yitumi ya de na sie pa first ya de na gu on ya hwe ya ma mi tumi de na sie aba ya wa ya 1 year na nye hwe na nne so enem na eguguo ma odi mbiri kakrampo na orudu isa chede nche wo de edu akapa na me nti edu na okodem ni so abase na me nti ne ntumi mfa nem ngu a nche edi nem gu a na me na osei nti sa light na wo de bokwa oye fine ni mu da menya ma na wakaka won na oda akpa ni mu no du na ya se mo kwa akota se na wo ka se odo nsa hyem kra na wo nsa won keka no se wo se mo hwe sa ne ma na nsa na mato e koto elu wo ze ba inwu da na me da na wat okay bibia en hwe on hwe da na me bibi wo num ti se ko kofie na le so guda e ba sa wa di wo mpo a e le so ni wo mu do mu hye okay o mu ni che wo de kwai o si ni ya wo de kopi ni na mo de kwa che na wo de ka che na man aya so mo nti no so fra ade bi na oda akwa ma enam no se wo de bobo ebo na na woto ebo na enam no nkutum ku egwan na o che de edu ne sent na kana na mo ata akoto bonsa nti o ntum so oba pa na na aba so o hwe so na enam no nyu ayi de butum de diamond na ahye na o che de enam no ntum ko beebia na wa apa oda aba de we aye na apa na ade che nyima enam no bi boko egugu nshaazi nti ogbogbo nti sa ade che nyima de ma wo ekwa intum nsa nka pre the same obe no mo dwane fi wo bia nti first na nye na ye na na mo hye de na epuduma na ase na enam la na oba ase odu de metemi enam no ebe na oya afi adu ebe na oya afi bia enam oye de oba sisi ane temi ayi we ebe che de metemi e bokum ye wo ma enam la ka na mbra no de metemi na sa mi ebe na nyi na no nse de ne temi ayi we ebe na nyi ma afi mi ya eba no ba so first na nya sa na tie nti light mo mo di so wakara mfafu wo fe ngu a oba ha o okay mfafu na oba ha o there was light en da mfida
wakara wo fe nguo so wo guo ne nam na amba just yenya enam kra yenya nam na dai mo odo oba no amba okay nti salite no wakara mfo wo fe nguo ba ho wa be ha dwen ni mo me hyehyɛ no oda aba no mo oyebe oye hyehyɛ no oda obem the light ye je wo fa anko ni mo ma me bia amfa de nyama nyama na wo ka won fa anko ma me bia so ko boda nche machine so wakara wo machine bi baba na machine oba efipuma aba na lapel na o chere wo Bakaano okay nti wo ba na wa hwe the way na manati okay nti dem mo obobo na light pazi wo da akopuna light be ya alko be 20 years light wo do alko be 20 years nti wo da akopuna nti so wo ka do wunde ya enam no mpa no pa na zi obayez what are you to so da wo mo one time was a mo be ya asoko wotu na ebie no mo onye wotu na bio okay ante kwa wo sha se no wo bo bibi so se first na mo de phone no na mo de ho nam ne ade se no sesa ben na aba na ade ne de na mo de net rubber net ya bi net wire okay net anu ne sisi ala wa yin na ewu ne nya ya abubu anu oil fast some phone anu oil fast some phone okay ana zani yugu no be jeni de so bi na na academy okay anu oil fast some phone nzano mo hyehyɛ ne sɛ na ɛman no yɛ fast ɛsɛn ye hyehyɛ no na ɛte no do wa abobɔ okay wa abobɔ ni square nti ye hyehyɛ no wo da be yɛ sis na ɔta da wo yɛ esi no phone no so nti be yɛ sis na ɔta be yɛ sis na ɔta ba ne ye kunku jeni wo okay ti jeni de me bukunku ma sɛ ma da bu na be yɛ tre adigu okay na asana ma na tre na akahyase okay na wa adi sana ya nwe ha ne cell phone no ama nam no so yɛ first same de eduma na yɛ na nsisa so yɛ technology in the economy even enam home for technology come wo oh that kind of wire ko je ndem be shafo abon wontum wo yana na no phone wo do ho no wontum and no net say phone na na that thing we dey sim kasa na we twa kuku egudu mbi egugudu say na lo na mo da na the prai bi na da aso ni gu na no da akọ randa asen de egudu da ma akaputema na je de ni je da be sisa usu no hwe wonya usu tu hwe wonya wonya ya wa de be chi wonya ya kasa na ndem ho na wa be ya wole nyim net no akalonga je usu wango na che de nem no sisi do bu bi o gu ni nya be sisa nsa na otija na atase bu be sisa ya tu nti ekwa ikun ko je ni ma ehwa na oyi na amadu eba do be ya chi ha bi na chi no so akasha ase ya me na na ye zo bona e wasa me ba ho na me be hwe de wi amusi ye no me di meni be hwe ade na me hu de amusi ye no adofo nkomo de aye do but emre ne krabia ena ma ye ntimi enko ne tententen na emom no me wo last question na maybe some pain for me ni na area na ye distribute ni na bana because your time no but na America na emre pam no e be pese mo be san aba because in some people o was say ka bibi we chire baka in some people yati nti ye de ye be frem okay na na mo fa kwenye ma se be ye di mati me ba ho ma me san embra eja wanga ho wodwuma awie se emfa se le president Mahama ba ho no se kan how ba ko a etete wo na me ma solution asem how ben na we kan chen manka ho ba ko ka ba ko pe enne Mahama se o ye one problem amount ba ko pe ben na we kan chen je o say eni ehia aho na nye light se me yake nti no de obeka so onyi firi wo ni ifu da me yalka wa da yalba abaye ba ya da kun na aba tapo a aba kira ansa na ya tapo nti won no da onya mbe bi dum won bia 1 year yantu light no be 2 times bia yam for 4 months yam for to light okay na 8 months no for light go okay no for one say then of anko mona no obi the dream no go feel the magic some say ko ka wada machine ade baba da no mo kan sa sam na on da do mo fan ba watch
to me one of cooperation so just here work cooperation at your modern go to use sa no hu dog akasibu bibi show utum so oboga to na so waka get boys nda be operation ntu no what all but utum akwa be da na kona im okututu da azina ozi azina za shi so bodam no na mala ba butum akwa ko point onye so ye na na so da azina odi ayi odi akasha ewa ti dam na bi fu no na workshop na azina nam na ifupumba chai butum ashe ya sambokol de be siso ti ya sambokol wo she be siso ya bodam na obo ho na se edru ma bodam oba start all say na the most azina she wotu bi na tutu da azina she won't to she the man wutu wa start there all say na ti da man bi no wo mu no oda wo abanan so the main point to the man blana am wo ma ye o the blana ejuma zini ya do sisi ni wo do ko go na be base mo fa pa no bi bi on project mo show ni ya nti be hu da yi wodi ya ya ade chen hu da wodi ya ya na next time the made one no here man on fa ko chen da oba na bodo na jina nti on fa ko nti mo na ya pun widen widen what's it so the net here na 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 wide you ndo trone so sai ko boots so trosun ina no be dey you motion system ni also ye ejuma no so ye ejuma no so do one time okay ti sa adin lucha ya man na do so snap ti bibi o bi o dey ezem blade eto kwa dey gwa izina what you know wa kan wa le bi o wotu izina na ezim bona abadando da na wa be gwa gwa bia period ni se cotton ni bia period ni se bi ni ye chede ajori on ye anye so ba na yefunti na ngotin je funa ba izina what all of ko gwa akoto na cotton george ni se bi ni ngotin ni wanje na ngotin na otisi ayasem da gbo wodi ko pme bia ye gbo nkoko 10 15 20 na ngotin zinya 15 20 apono oboto ne connect na boto ngoni fa Tuesday so nkwa na monko ejuma yenko monko week ni nyina Tuesday so mpana woko na je nkofo ko wode ne nesu amba wuyo ho woko na wakaka wasu ma chemana first na chapu funfu otum na pufin tude wuru bala na yin ya podi won ya announcement won fan kan che ya zin de wuru apufin so de mitame o hebi awa ababa apufin so de mitame bi ankopum na enyima yin nande apibisi so wakara kwa akra safi no akra chawoko anso aka fa safi wa akra wala iran wala ba anu mun de me ejuma na first wo na yempemfo wo se wo bo na azina na 1000 anu mun de won wo shi won pemfo nya nyimdi wa azina fa bi anyim den ya de me bi wo na yana fa no won kopma aka de pene bi mo tu edina bakan yo wa ko yintim no mo oba ano mo hu wo se aba na wa akoto de me na oba akasa bana akasa bune ti ku ni mpi o che bi wa to ma okoto wa to ma che fon ba bene won tumanto won ya de me 2 weeks na na aduma ma yene 2 weeks bi tumi ye dwa ni ska ka ba be orchestra po nye de miska oba de ma na ba san wayo sana mai wa do ba sana be bi o on ya akasi ni bi o ane nkakam na yana no wudi sia bi atum wanya tidam no na oba wo husie wontan ango enyim nti wudi bi sia nti akọ August na elmu na chinim bia akoda angwa ani disia yo abasai ango nti ahusi abasai na de wudi kan ba na ntenten etena na man anu wa wo hude gu funu do wodi wo ba chiche wo awan wodi mbokoyala ko chinchine na azi wode guje ahwe na aje na wode guase no open na no ntubo na abo bia ntumfo na na yede fanka obisuwa watuntan da me mango na obodu bimba obona na na ya kwa amantemin nam na basana wako mo cho ka fan foforo so wa ba nzo anu kowi ana chi yidi sie yin na chi na no waje jiska no waje jiska ndeni na binyo Nema sesa pa. Nyama pi. Nyama bebre na pi asesa. Nyama bebre. Ante kwa. Ma mi bisa wonso.
and President Mahama Bofi as EKUA problems are winning now the mammy muba cope na men solve him up we do me as a man now the catcher I'm light no as man and no sound I was worker I catch in the light no man she share them I'm ready then I'm no work for that me miss Afia one day you do not know what the coming day you do not know what the coming day me was a light now was Bokwa one fan could be one stop one of them tell me one could be the baby no one for one uncle no fancy say promotion Until quiet that say until quiet that say I queen Yamorisha there a year movie Muffa queen near the Master Mamma okay na we could records we could records you have your penas and pa and baby about shillage in the graph the trauma name me any maybe catch you when you went pano so I don't mean do George Suman do or share no do bit you Yampa no one baba was share what ben one friend after God over what far from one ban one now will be someone and then baby ain't funny as she sharp while she why end to baby what she shamba ben you will baby or you go to Caspapa de Plum in see will be obi fishery be abam pano now a man from Pano so I shall baby with you know first in a baby to see when we go to the bar okay now none them bana bishim to actual career say a man for both favorite pana it was your fan about from Panos you was your fan or today be MPP abana bay or by a potato about from Pan woman the potential what you know why and that son I'm a woman wasn't a mother what when the baby water Mala was a ban by 3 years Montana what okay man one pan one aside in some man from far for Carlo or she and what the okay and see what from the hand so I everything ya show my view said old baby your quadina your black iron able to my autonomous one in your car now the maybe grandpa and I'm about to chip in yala or to fit in your eye everything name them go in red uncle. You were no congo one pan, papa from pan you were. And now, baby, you tell me, which are missing also. In Shukabida, and what say upon a prama. Or the shooting our baby, Miss Afuch and missing. In Susu Tosha, you shouldn't back ever. See a stray happen. Nay, Sir George, don't you know much on pan. You should tell what pa, your baby now. I won't be just walk your baby now. It's a fapping million people for 1 year now. What to see? Yes, Sir George. How much the man? I'm a woman when your baby was that. Okay. Me, short temper and one. Oh, may you wait, my man. You will remember me. It's the first no walk at future one. So we obey when you feel. I mean, we'll wait tomorrow. Cheddar waters now, I don't know for go to me back. You will be able if you are, you should have. No, I will go to him. It's go to him when you ask for Bampano. Young Panny, you grandpa, sister, you grandpa, I come the pants, Mr. George. No, quick rickets, don't you know what you got for? Quick, who got for a castle? What's the quick be? We are trying mamma more. So, children, you wish you got for. Quick, should go for penas and and don't you know much. Won't you know what you got for Mrs. Yampano? And then people for you went to wire. How much other men I want to show back. Many baby are that. Master. EKUA yeda se pa EKUA na waka ne boso nsem no che se bibia e ha no o man be ye nyina ya so ntino ono obo kweku records edin na mayor George Justice Ata obo mi no din se osre pa ni koto jogu fom adene pocho man kama asimuko asem ba ku dem so mu nyima ai second chance second chance show Sisi amedina EKUA no ayo mo second chance. Sisi no for my second chance. Man second chance obi ayo. EKUA second chance. Second chance. EKUA second chance na ka say. Nti me ka second chance also obi ehu. Be abu second chance ana wo de. EKUA second chance. On the na asem atudwa aban eni mpanyfo osre mumbra na mumbeboa. Na say na yesi kan nsem no so na say light no ye ade bia ha nkofo light na mpoda anka sheda omo say ansheda ha adwen
na emom no nduro ne ade na mode eka ho no eno na ha adwe wo se ye hwe na ye so ano nti aban emomode ana omeye omo abusanfo na emre no ebema kwan ama ye de Coastal TV morning maize dwumadie no ni nyina ebeba ewiye ende Tuesday ebenada na ye hye mo so se echina ye besan so edi ehiem na mum ansa na ye besori no so ne yemfa asedama yaboafo National Petroleum Authority NPA na ye san so eda diesel gift shop ase ye de aseda no bi so ekwa ma Ami Men's Hardware and Finishes Nesto Ventures na Details Kitchen Services we ene yaboafo ye de aseda ema wo mo anopai tima ye di omo eye ejuma no eye eje Ben na mene Mr. Omar ene share dwumadie ase ayaba bedwi sampepe so ya mebe sign out me anso amete midin e de AFIBA ESSIEN yeda yen eja KOBINA wanga ye wan hwe me ene so me mboni ye o ma say no eja KOBINA wanga ha ena ye mami EKUA second chance yeda obeyfo ye ase papa sanso ne yensa kan osofo Ahmad Boahin Abra Circuit Missionary yeda obi ase se ne no obi atim kan yensa ofia yetimi edi nkoma emu hwam sei yesre se obekoso am efidie no ada Coastal TV ye sorry fi morning mix yi so a na yempon ye Coastal TV yeda so ofia se ya nti bomode an se obema efidie no akoso a ada hasei ye CEO Mrs. Gifty Adwanyomi enso ebefa hasei my motivation nyame enshow director nyame enshow papa na yado obi ase no na ha na yedi dwumadi ni na besi nyame enshow won so ahwefo a otifie oti adwuma mo tika mu ebi awo wodwom a wo hwe nyame enshow obi a nyame adom na sa adom bi dua na sa divine selection ebi kan ya echina ebi senhia Move. Abedimpo.